Kalau perlu beli fiber, coba juga kerjaan yang anak kapor sekapor, coba pilak page ke video sama, pilak share, pilak komen, pilak subscribe kunjung. Jadi, haknya kapor bantang awan rak api yang kapor sosi sisa hadu kata. Kene kawe ka kapor keba mayu mat keba sosi sisa yang hadu kata. Itu alai. Mana kan ni hakini kisgi ke bala ada ayo ya kawe ka message ba ngala iyo ban apply ya Google AdSense te habang ngala apply itu Google AdSense show ban apply ya Google AdSense te ngayo i show ka message bala syak dimonetize ka channel ba syak suspend ka channel jongan ngala lambir ban tray lu ngam sola ban syong lu ngam sola lah super cut by tangay ka YouTube channel. Nanti memperkat tayo ngadang iyo na yan, ngadang iyo na yan, ngadang lado na yan ka channel. Oh, lah sudah bikin tayo cuma memperkat nomor lah, tension pelan. Te hadin tang update kita ka message bapak na po Gmail. Dan nang update baru kata message, i ba kasih suspend. Te subuh kecengkraman lah deh, yung ngadang lae try banyo yang ka channel. Hadin ba ngapuli lut baru itang message ka pa reapply pa appeal long itu mau memiliki kerja mukut rumah ban appeal ya ka ba ya si nomor ong ada pisung tu ba kadi kecing bakala kecungi napo jong kawai pipi kan ka YouTube program iki ong dan pisung tu ba kadi kecing bakala cungi appeal te ngala appeal ini hanya perlu kene kata ka video ke bang appeal ndrai ke YouTube kam sama yang ya kene ka YouTube ke jonga lapa appeal ni ndrai apa ngelawat cemut sini satai ngala pers mbak la top pertai ini ngala susna laksana omne adin bala ada pisna omne bat ngalapan i kumno bang edit ya video kumno nga thoi ki lyrics kumno nga bo ya kini image asset bang ang ya ndai kena ke YouTube pat kam semla pedang yang kata ka ba ya kena ke video ke bang apil namar ngam semla pen i ki kamera ayu ki software ayu ki bang ale bat ngaklam pen i hero ya kadur lade namar justo sudah long nari bang sudah tangkas tang bang suker kener mah ndre ngam sampai berkat pat ba kinam sya suka pan ong epi ka wei ba mar mata ka YouTube kalau pan mi thama ya ka kirol song YouTube tela dai kada long bala pan mi beda ki video song lade pangarup mentangan persang man mi no tang na ki song lade jing sang asnahi song lade mar mang susna lyrics ku to ndre kam sampai berkat pat ba ngansa sya di monetize nga suka abang FB ba subha share like subscribe ya kena ka channel ko jonga nama la ban dok ko ya ka 1000 kanta namar ha qualify pengen ya ka 1000 kanta pangan pendap yang kata ka 1000 kanta te ka pari apply yang ana duk khat artrik jong panai Oktober te ngan sapet ala namla dari daga jeng kerjaan ko jong phi bada ka jeng prilat printi ko jong blai ngai skamba antala ban reapply bang ya kene ka monetization ni tang kene kulish pun epi baro angit pada ka jigrap camping an sala syah panyo ya kene man sa job yang ya kene ka thang kulish pun